interview ndakubonye nagwanye mu interview kuko nakwishyura manje kuko nakwishyura manje nagwanye mu interview ariko kuki ubushaka kunyuma interview manje ishyura amafaranga ntacyaba ni sabire interview shire wanjye sho wama interview ndemonetize urimo kumbwira ni hano oya aha ngaha uru ruhande n'ubundi twimukiye hariya uruhande rwa rusa nka ruri ibiki byumvikanye hari ikintu twakoze iki gabanya amatika aho ngaho